Ćao, dobrodošli u VIP skalu. Spremili smo vam zanimljive priče života vaših omiljenih javnih ličnosti koje prosto morate znati. Bez ovih informacija se ne ide na tračaranje sa društvom. Kao što samo ime emisije kaže, predstavit ćemo vam zanimljive činjenice života i karijere poznatih, ali kroz brojeve. Hajde danas recimo da krenemo od broja 400.000. Pričali smo već u jednoj od prethodnih epizoda o zaradi Vesne Zmijanac i svim hitovima koje je otpevala, a ne znam da li znate da pevačica prima i penziju, međutim ne onu nacionalnu. Naravno, to je ne sprečava da aktivno nastupa, a kako je sama priznala, od penzije koju prima može da plati samo Infostan. Neke pevačke zvezde su dobile nacionalnu penziju, a Vesna ima jasan stav po tom pitanju. Ona je svesna da ispunjava sve uslove, ali ne prestaje da radi i kako kaže, izgleda da će tako morati do kraja života, jer je muzika svakako i njen život. Vesna ističe da ima mnogo pevača koji mnogo dobro pevaju, a ne rade, tako da su njima te pare mnogo potrebnije. Međutim, ona je oduvek pametno raspolagala novcem, pa sada može da se pohvali brojnim nekretninama. Pevačica na planini Bukulja ima prostranu kuću sa ogromnim dvorištem, a najviše se raduje kada joj tu dođu ćerka Nikolija, zet Relja i unuke. Vesna po pisanju domaćih medija posjeduje čak 3 stana u Beogradu, od kojih je jedan u ulici Kneza Miloša vredan čak 400.000 evra i prepisan je njenoj ćerki Nikoliji. 2 manja stana pripašću njenim unukama Reji i Hani, a trenutno ih izdaje. Pre nekoliko godina Zmijančeva je kupila i nekretninu u Grčkoj. Taj stan se nalazi u elitnom delu grada, u okviru stambenog kompleksa postoji bazen okružen palmama. Pa šta drugo reći nego široko. Naš naredni broj je 150. Nismo dugo čuli ništa o Željku Bebeku, a sada vidimo da hrvatski mediji prenose kako poznatom muzičaru preti zaplena imovine, i to zbog duga za gas. Reč je o dugu iz decembra prošle godine koji iznosi oko 150 evra, a zbog koga je Bebek i završio na sudu. Kako navode tamošnji mediji, ukoliko muzičar ne isplati dug sa svim dospelim kamatama i troškovima, njemu preti i zaplena imovine. A ceo problem je navodno nastao jer rešenje nije dospelo kod Bebeka na vreme. Naime, ono je stiglo na adresu u zagrebačkom naselju Maksimir, gde Bebek više ne stanuje. U pitanju je stan gde je on živeo sa bivšom suprugom i ćerkom iz tog braka, u kome su one ostale da žive do danas. Dok on sa svojom trećom suprugom sada stanuje u luksuznom 6-osobnom stanu koji je kupio 2018. godine. Eto, nije da Bebek neće nema, nego čovek i ne zna za pristigle dažbine. Valjda će se sve rešiti. Naš naredni broj je 193.000. Nismo navikli da slušamo ovakve vesti kada je ona u pitanju, ali zašto ne bismo? Pa živa duša, kad mogu njene koleginice se razmeću skupom garderobom i aksesuarima, zašto ne bi i ona? Naime, pop zvezda Jelena Tomašević se pojavila nedavno na jednom koncertu i tako privukla veliku pažnju okupljenih, kako svojim izgledom, tako i svojim stajlingom. A naročito je ljudima za oko zapala skupocena torbica koju je Jelena ponela, a koja je bila savršeno pogodna za jedan takav večernji svečani događaj. Iako je pevačica poznata po svom elegantnom i sofisticiranom stilu, torba koju nosi često odražava njenu ličnost, spoj funkcionalnosti i elegancije. Torba Jelene Tomašević ima minimalistički dizajn, ali ne izostaje ni onaj luksuzni izgled. U pitanju je torba brenda Chloe, čija cena iznosi 193.000 dinara, a gotovo za isti novac možete otići na jedno pristojno zimovanje na Kopaoniku sa članovima porodice. Eto, Jelena možda nije zimovala na Kopaoniku, ali je zato sebi priuštila ovaj luksuzni komad koji vidite, nema ko nije primetio. Naš naredni broj je broj 12. Da li ste skoro videli pevačicu Zoranu Pavić? Ako niste, onda niste ni videli kako je ova dama sjajnog glasa uspela da dovede svoju liniju do savršenstva i sada prosto blista. Ona je nedavno javno govorila o gubitku kilograma i ispričala je kako je za 4 meseca izgubila ukupno 30 kilograma. Ipak, naglasila je da je njena dijeta bila veoma rigorozna, te da nikome ne bi preporučila takav način mršavljenja. Kako kaže, piše često žene da im da savet, međutim pevačica je vrlo obazriva po tom pitanju. Ona priznaje da je nju rigorozna dijeta čak koštala i zdravlje. Zorana kaže da punih 12 dana nije jela nikakvu hranu, već da je koristila samo neke sirupe. Bilo joj je jako bitno da izgleda kako je oduvek želela, a to je sada pošlo za rukom. Ona čak kaže da je često jela sirovi limun i da je ta kiselina ubijala apetit.
Međutim, nikako to ne preporučuje drugima jer je izuzetno neprijatan osjećaj. Na sve to, pevačica se potpuno odrekla slatkiša, samo ih uzme ponekad. Ima više obroka dnevno, a otkrila je da je poenta u barenom povrću i mesu, kao i ribi. Eto, ništa nije teško kada čovek nešto zacrta. To je bila naša VIP skala, želim sada da vidim vašu. Od naših odobrenih priča napravite svoju skalu i rangirajte ih po tome koja vam se priča najviše dopala, koja najmanje. I to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Vidimo se ponovo i sutra, u isto vreme i na istom mestu. Ostanite u dobrom vajbu. Ćao! Thank you.